Yes. Thank you mwiroreri witu wa Kameme TV haria hothe ukiri ni ati umuthi tuthire Msambweni mugunda-ini witagwa Msambweni guku thiine wa gicigo kia Voi kaunti ya Taita Taveta kuria aikari makiria ma 3,500 maramomoreirwo nyumba ciao na gitumi gia kumomorerwo nyumba ici mwiroreri ni ati kuratuika marakite mugunda wene na mugunda ucio ene mugunda maragiuka mweri 5 na mathi na mbere kumomora no riu tukwaria na family imwe ya aria mamomoreirwo nyumba guku thiine wa mugunda uyu matwire hathara iria magite na ni tukumoria atiri ciana ni irathie thukuru no ngikuri tirathie mena mubango uriku kuona ati ni mauma guku ni mathie kundu kungi na kugeria kwambiria uturo ni ukuheka mweke mwiroreri twarie na ruthiomi rwa Githweri nigetha tuhote kuiguana nie nawe. Anza na majina yako kisha nieleze ni vipi tangu tarehe 5. Kwa majina najulikana kama Evelyn Achieng. Mimi nilipigiwa simu, mamangu amebomolewa nyumba hapa mahali. Nyumba iko huko lakini nyumba imebomolewa. Sasa saa hii yani imekuwa ni stress kabisa kwa sababu sasa hata tumeshindwa tutaenda wapi. Unajua kama ni kitu ulikuwa umejipanga, sasa tuko mwaka mpya, watoto sasa tuko January wanafaa kuenda shule. Sasa tunashindwa ni school fee tutalipa ama tunashindwa kama ni pesa tutatafuta ya kujenga nyumba. Hata hatuna hata mahali pa kujistiri. Mamangu sasa hivi ako na stress, hata hana nguvu, hata anashindwa kujieleza. Mimi na sasa mnakadiria pengine hasara ya asilimia kama ngapi ama pesa ngapi kwa boma yenu? Hiyo hasara ni kubwa. Nikijaribu kuestimate hiyo hasara ni kama kitu around 2.5 M. Na sasa watoto kama hawaendi shule pengine mna matumaini kwamba siku za usoni watakwenda shule ama mnapanga vipi kama jamii? Kwa sasa hivi hata nimeshindwa kuelewa. Kwa sababu sasa unajua nyumba ilibomolewa, vitu zilitolewa, tulijaribu kutoa vitu, tumeziweka mahali kwa hema. Actually saizi tuko kwa hema. Tumeweka vitu kwa hema, tumetafuta mtu tu rafiki tu wa mamangu at least atustiri mahali pa kulala tu. But vitu zetu hatujapata mahali pa kuziweka, tumeweka tu somehow kitu kadogo tu kufunikia ndio zisiharibike na jua ama na mvua. Yes. Asante kwa maoni hayo na tunapomaliza njoo hapa karibu uweze kunieleza, simama hapo majina yako kisha unieleze nyinyi baada ya kubomolewa maisha ni vipi? Kwa majina naitwa Emily Adhiambo. Situation iko hivyo vile mnavyoona ama vile mlivyosikia. Actually it's very painful, ni kama kifo, kufiliwa ni uchungu sana and ni kuomba tu Mungu atupatie ile ujasiri and to face the tomorrow na tutie tu bidii, tujipatie moyo kwamba things will be fine and better. Pengine matumaini kwa sababu mnaposema watoto waende shule, mimea mlikuwa mmepanda hapa, kuna matumaini yoyote pengine ama wafadhili ambao wamejitokeza njiani kuja kujua hali zenu? Hakuna waliyejitokeza and we have no hope of compensation, so ni kujipea tu moyo sasa kivyetu, tutafute pesa na tuangalie vile maisha ita move on because we can't still dwell on whatever has happened. Naam, asanteni kwa maoni hayo, lakini mwiroreri ngiri kiarekejaria na mwanafunzi umwe haha njire kira gitumite ndagathie thukuru na athomagira ku. Anza na majina kisha nieleze kwa kifupi. Naitwa Lindsay Atieno, nasomea University of Nairobi. Tumebomolewa nyumba, hatuna pali pa kwenda. Tumebaki na huzuni, hatujui cha kufanya. Mamangu ako na stress sana. Anashindwa atafute pesa ya mali tutaishi ama ya kutupeleka shule, na mnajua tu fees venye iko na university, na sasa hii economy venye iko mbaya pia inakuwa inaleta shida sana. Asante sana kwa mengi. Mwiroreri ni ati hahe na mwanafunzi athomagira University ya Nairobi no ndari aracoka akiuga ati matire na mbeca ni undu wa kumomorerwo kwao, na uri okwi mugunda uyu ni wa eka 54 guthie na iguru, na ari othe maraikaraga guku ni maraingatirwo na njira ya kumomorerwo, na ari angi maronire ni kuramomorwo ni matinga marambiririe kwimomorera na gukua indo iria mangihota. Na riu riria turaria na inyuĩ thaa ici
gutire mundu uraikara guku no family iria itare gwa guikara maroka hwaini magaikara hakuhi na nyumba ciao na magathie na mbere kuhoya na muthenya uyu ungi wakia magathie na mbere gwetha wa gwika ni marakunjiraga ati riu bado mena mbembe mahandite na mimera iria ingi riu marari guguthia atia thutha guthama guku na ni marari nginya na mifugo ta mburi na indo iria ingi no riu ni marageria kwiyuria kwekirwo rugiri ni mwene mugunda guguthia atia ni hathara nene marauga mathiete na mbere kugia kuma Taita Taveta njitagwo Joel Mburia handu-ini ha Kameme TV. Ngatho Mburia kuma kuu mwena wa Taita Taveta ni kiriro kia gwetha haki yao thutha wa gukimomorerwo kuria maraikaraga. Tuthie nginya kuria kaunti-ini ya Embu na kuria kiama kia marigitari gia KMPDU ruhonge rwa Embu ni maugite na makaruta mukana wa gukorwo makiiga miro yao thi angikorwo thirikari ya Embu ndikumathikiriria na maugite ati ndikoretwo ikimathikiriria ona thengia wa gukorwo makiheana mikana eno. Dennis Fudi ni mwandiki witu kuma kuria Embu na nderenda tunyitanira nake. Fudi geithika na mwaka mweru tumenyithie arutani arigitani acio marenda kwambiriria mwaka na mugomo ni undu wake. Embu tumenyithie mugomo ucio wa arigitani. Runguru wa muungano wa KMPDU macemanĩtie kuvesa na mukana kwĩ thirikari ya kaunti ya Embu wa kwiga mĩro yao wĩra nthivu wa gukorwo maremanĩtwo kana gukorwo imwe kwĩgucanĩra thĩinĩ wa mĩtĩkania marĩa makoretwo marenganĩte kwĩ thirikari ya kaunti ya Embu gwa kavinda ka mĩthenya 21 na kuga kavinda gaka no kumbĩtĩkĩrio ngũrengeananĩria na mwene gĩtĩ wa muungano ũyũ rĩngĩ nĩguo kwenda kũmenya nĩ maũndũ marĩkũ marakoretwo mavesanĩte kwĩ thirikari ya kaunti ya Embu na rĩngĩ nĩ ndũ ĩkĩratũmire mĩtĩkania mau makoretwo mena na thirikari ya kaunti Embu maremwe gũkinyanĩra koguo nĩ ngũcenjia rũthiomi thiĩ wa Kidweri. Tumeona kwamba mnaweza mnapeana notisi ya kuweza kuelekea katika mgomo. Labda ni mkata gani ambayo mlikuwa mmepeana kwa serikali ya kaunti yenu? Asante. Wacha kwanza niseme jina langu ni Dr. Dennis Mugambi. Mimi ndio chairman ama mwenyekiti wa chama ya KMPDU. KMPDU ni chama ambayo inatetea matakwa ya madaktari. KMPDU Upper Eastern ni kutoka kaunti ya Embu, Tharaka Nithi, Meru, Isiolo na kaunti ya Marsabit. Leo hii tuko na madaktari wote unaona hapa Embu County. Ni ya kwamba after 21 days of strike notice ambayo tulipatiana 21 days, Embu County wame-ignore that strike notice for 21 days. Mpaka imefika siku ya mwisho leo usiku. Jana walituita mkutano ya kuongea mambo kuhusu hiyo matakwa. Jambo la kwanza iko ya kwamba hakuna madawa hospitali. Hakuna madawa, hakuna equipment zile za kufanyia watu kazi za kuhudumia wananchi hapa Embu County. Kitu kingine hakuna laboratory reagents hapa Embu. Ya kwamba ni kwamba wewe ukiwa mgonjwa ukuje hospitali hapa Embu County hakuna kuhudumiwa. Embu County iko na madaktari ambao sio wa kutosha. Lakini hata hivyo hata wa madaktari kidogo wenye wako ukija hapa Embu County hawawezi kuhudumia sababu zile vifaa za kufanya kazi hakuna. Embu County wanasema hawajapata pesa kutoka kwa serikali kuu or the national government. Yet tunajua rais wetu alisema ya kwamba pesa yote ambayo county governments wanafaa kupatiwa rais amepatiana hapa Embu County. Embu County ndio county peke yake inchi mzima ya Kenya ambayo for the last 10 years miaka 10 iliyopita hakuna hata daktari hata mmoja ameweza kupanda ngazi ama ile promotion, not a single doctor. Embu County ndio county ya kwanza hapa Kenya ambayo ni county haiwezi kuajiri madaktari in the right terms. Kuna ile CBA ama mkataba ambayo tumeandikiana kati ya madaktari KMPDU na Embu County. Hiyo mkataba Embu County wameikataa kuitimiza kwa miaka 10 kwa sasa. Embu County ndio serikali ya kwanza hapa nchini ambayo inakata pesa mshahara ya daktari ile ya kupeleka kwa loan. Daktari kama amechukua loan
amechukua ako na sacco contributions. Hii ni mambo wananchi wanaelewa. Wewe mtu yote ambaye ameajiriwa, ukimkata pesa yake, ambaye amechukua loan, unafaa kama ni bank uweze kupatiana. Embu County wanakata hiyo pesa, wanaweka kwa mifuko yao. Wanasiasa wa Embu County wanakula ile pesa. Na hata jana katika mkutano yao walikubali ya kwamba wakati tuliwauliza, wakati mnakata hii pesa ya madaktari mnapeleka wapi? Walikubali. Mmoja wao waziri alikubali ya kwamba hii ni pesa sisi tayari tumekula. Labda hatuwezi thibitisha hayo kwa sasa. Labda mapendekezo gani ambayo na mapendekezo kadhaa ambayo umeweza kusema ulikuwa mkubaliane na serikali ya kaunti ya Embu. Kwa sasa unajaribu kumaanisha vipi kwamba wale watu ambao wako na wagonjwa hospitalini wafanye nini kwa sasa hivi? Starting tonight, leo saa 6 usiku, tumefunga hospitali zote Embu County. Hakuna daktari hata mmoja atakuwa anafanya kazi hapa hospitali za Embu County. Kwa hivyo tunasihi wananchi, kama uko na mgonjwa hapa Embu County, tafadhali chukua mgonjwa wako umpeleke either in the private facilities ama umpeleke counties ambazo zinahudumia madaktari wao. County ya Kirinyaga iko mpakani hapa, county ya Tharaka Nithi, county ya Meru, county ya Nyeri. Unaweza chukua wagonjwa wako pia uwapeleke Nairobi KNH, sababu kuanzia usiku wa leo hii hakuna daktari hata mmoja ambaye atakuwa anafanya kazi hapa Embu County. Kati ya mapendekezo yote ni gani ambayo ni ya muhimu ambayo labda ikiweza kuafikiwa na serikali ya kaunti ya Embu mtaweza kurudi kazini? Hizi maafikiano lazima yote ifanyike 100% ndio sisi tuweze kurudi kazini. Number 1, payment of all statutory deductions and bank loans. Promotion of all doctors. Employment of doctors in the right terms in the signed CBA. Hiyo isipofanyika hakuna kazi itaendelea hapa kaunti ya Embu. Asante sana. Rugo togwegwa ni ati kwambiriria au mathathitari cia utuku muthi mandagitari te makoro makithi mawira ri mao na kugo makauga makauga makera mwingi ukoro areme na arwaru kure mathibitari makoro makirutanwa angikoro magocoka mawira ri marauga thirikari ya Embu ikore kithingia mandikithia monthe makoretwo marenganirite kuyo kwoguo kuma go county ya Embu ni racokia maro kuwe studio ni Peter Dennis Fundi. Tukima kore Dennis Fundi kuma kou kore maregitari acio na aria makiheanite mukana wa kugoma tucokererie guku muci wa Nairobi na makiria ma Kenya 370 riu ni maandikitwo ni ruhonge rwa njera ari ta njira ya guteithiriria oho gucenjia mitugo rondo umwe na aria mararikiriria kioho kiao kiria mohetwo. Mwandiki mukaru thiini wa ruhonge rwa njera guku bururi-ini na ucenjia wa mitugo uria wekaine ta Salome Biako augite ati wira wa maabithaya ni guteithiriria kunyihanyihia namba ya oho guku bururi-ini na makiria ma oho 49 magitungatira kioho kia nja gwa kahinda gaka. Gitawa Wanjiku ni ararumanira na riboti ino tuthie mwekwa mwe tumenyithie haria ikinyite. Gitawa geithika tumenyithie ndeto ino yegie oho na gutarwo. Probation and aftercare service tondu ni twandikite andu 371 matuike probation officers no muthi niguo tukumaheaga marua mao na kuma post throughout the country nigetha manjiririe wira wao. Wira wa probation officer ni go supervise, ku rehabilitate na ku reform afungwa aria matatumikagira kifungo kia njera ari tumitaga non custodial sentences. They have been found guilty no matisavaga thiini wa njera ta andu a Kenya Prison Service a Commissioner General masavaga kuria nja. The probation officers wira wao ni kuma supervise, kuma rehabilitate na kuma reform. Riu andu aya twandika umuthi ni kumatumaga nja nigetha mathie makanjiririe wira wao kuruta wira ucio, na wira ucio ni wa bata muno tondu ti andu othe mabataire guikara njera. Kuri andu aingi muno ni undu wa circumstances ciao ta atumia aria mena ciana, athuri aria na andu aria matahititie mahitia maria manene atire bata wa kumaikia thiini. So ni tuonaga ni wega muno na niguo thi yothe rathie nikio riu twetagwo Correctional Service Department tondu ni tuonete bata ati ti andu othe mabataire guikio thiini na kuigana uguo
so far mwaka uyu we have rehabilitated 49,000, almost 50,000 offenders. Koguo ni wira wi bata muno ukiringania na aria methiinie ni about 62,000. Koguo ni urona riu ni tukinyete handu they are evenly spread out ati andu aria tura rehabilitate kuria nja tukareintegrate na tukarisettle ni aingi muno meja na kuhuanainio ro uguo ni turaria muno na community nigetha tugateithania na community to rehabilitate andu aya tondu andu aya ni ciana citu ni brother citu ni sisters citu ni aciari aitu na ni wega muno tukimateithiriria ma reintegrate back to society na wira wa probation officers aya twatuma ningi ni guthie kwaria na society. Among them twina a lot of community workers no wira wao nigetha makaria na victims ko reform guteithiriria victims to work with them nigetha heal. Of course, victims are the ones who are most affected by the offenses of our clients. No wari horo wa 49,000 aria motete ku rehabilitate. So far riu twandika ya 371 tukinyetie hakuhe makiria ma 4,000. Probation officers ne mahitukitie 4,000 na deficit nene oguo muno tondu ni tura thank Public Service Commission ne gututeithiriria muno ku bridge that gap. So far riu tutire na deficit iyo nene tutigairie maybe andu 100 nigetha tukinyie kiwango kiria kiigananire. Teoria ko mwisho ni maundu mariku matumaga oho aya mathie kure society ini magacokerera waganu na ni maundu mariku mungienda kware na community na aria magikoma magicungiriria. Number 1 ni rejection. Ati andu aya ari mahitia ni hinya muno kuoherwo ni ithuĩ twi gukunja na ni hinya muno kuheo second chance. Na riboti yo nitugukorwo tukimiamukira na njira ndaya thiini wa mohoro maitu ma mathaa-ini ma hwaini thaa imwe oro mwe na thaa 3 ndagika ino twambe tuthie nginya kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni iri na mubango wa kuhura njeki ikundi cia mbeũ njithi oro mwe na atumia kugerera tabarira yayo ya urimi oro mwe na ruhonge rwa wezesha Kirinyaga oro mwe na ningi mathako kuri mbeũ njithi kugerera bunge ya kaunti ino ya Kirinyaga ni maugite ni megukorwo magithie na mbere na kuheana kigina makiria ni undu wa mibango na mitaratara yothe ya mwaka wa 2024. Wainaina wakiarie no hariririe riboti ino Wainaina. Aya thegio muno na riu mwaka-ini wa 2024 na wikirikane ati kaunti-ini ya Kirinyaga mbeũ njithi maikoretwo makihurwo njeki gukigera tabara igitiganite wikirikane ati mathako-ini undu mwe na ikundi rigithondeketwo ni mbeũ njithi aya kuria thirikari ya kaunti undu mwe na bunge ya kaunti maikoretwo magithondeka mawatho magugitigira ati ni magikorwo magikinyitirira mbeũ njithi no kwa ihinda riri ukijite gutwiko twikinyitana na MC uria ukirugamire mbeũ njithi bunge-ini ya kaunti ya Kirinyaga niwe Bosco Gichangi yage tutaririe tabara iria makiri nacio thegio muno mweshimwa ni gwikokerera na ceceni ya Kameme TV. Hihi regi ni turakori tukiona tabara nyingi murakoretwo mukiambiriria mwaka ucio rakitukire wa 2023 tabara cia ukinyitira mbeũ njithi regi mwaka wa 2024 ni maundu mariku turakorwo tugitanya kuma kuri nyuta bunge ya kaunti ya Kirinyaga. Wa marito Ndao Gichangi ona Gichangi Bosco the nominated MCA uria representaga youth na ngimutara kuma mwaka ucio urathirite wa 2023 ni turakoretwo na programs igana cia guteithia youth na through wezesha program nitwabate tukomacokanĩria tukaregister youth groups na mwaka ũyũ nĩ tukubota kumabe mbeca cia kumateithia ta ngurubu na matura mana maumĩte. Hihi kugerera rĩngĩ tabara cia wezesha Kirinyaga kuria mukoretwo mukinyitira mbeũ njithi ni muonete umithio rĩngĩ ni motete gukura mbeũ njithi aya na atumia kuma thĩna-inĩ ũrĩa marakoragwo mbere? Wa mbere ni guconfirm ati High Excellency Governor thĩinĩ wa the last year mwaka wa 2023 ni abotete gucokania youth women groups na akimabe indo iria ciothe magirwo korwo makiruta nacio hamwe na youth na personally nda confirm ati youth groups nyingi ni ciatuikire registered na thĩinĩ wa mwaka ũyũ nĩ tũgwĩka census ya youth na matura kũrĩa maumĩte nĩguo tũbote gwĩka allocation ya mbeca kana kũgaya mbeca pa sub county tondu jena tuna milioni 30 cia revolving fund
iria igakorwo igũteithia youth groups na programs ya youth mundu akoba acokia at a certain percentage. Rĩngĩ Mheshimiwa Bosco rĩngĩ rĩtana rĩaku kũrĩ ikundi cirikoretwo ikĩnyitĩrwo rĩngĩ gũgĩkorwo makĩonjorithia mbeca icio. Wa mbere nĩ kũria group icio ikorwo ikĩbenefit na mbeca icio magerie gũkorwo na mĩtaratara mĩega ya kũhũthĩra mbeca nĩguo tondũ the main objective ya governor nĩ ku make sure youth atumia nĩ mabata gũkĩra kuma hali-inĩ ya gũkorwo makĩng'ang'ana kwetha mbeca gũkorwo magĩteithia megĩkundi. Rĩngĩ Mheshimiwa Bosco kĩũria kĩa mũico nĩ ũgĩkoretwo ũgĩkĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere gwĩtigĩra atĩ nginya mbeũ njĩthĩ nĩ makĩnyitĩrĩrwo kũgerera mathako. Rĩngĩ mwaka ũyũ nĩ tũgũkorwo tũkĩona timu iria mũrakoragwo rĩngĩ mũkanyitĩra mwaka ũcio mũhĩtũku maũndũ maya no megũkorwo magĩthiĩ na mbere. Wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ thĩinĩ wa kũnyitĩra youth High Excellency Governor nĩ erĩgĩte gũkorwo na tournament ya mũbira ũrĩa wathakirwo in every ward twanjire kuma wondi nginya county level na every team was awarded with the sport gears na mbeca mari milioni ya High Excellency Governor manyitani na county assembly ya Kirinyaga ĩrĩa yabĩtũkirie budget ya kũthaka tournament iyo. Kwa ihinda rĩrĩ tũtigũkorwo mwaka ũyũ tũgĩkĩona mbeũ njĩthĩ ta rĩu tũrona gĩkĩro kĩa mbeũ njĩthĩ maraingĩranagia na ũhoro wa ndawa nĩ tũkuona ndeto nĩ ĩgũkorwo ĩgĩcoka thĩ. Ũndũ ũrĩa mwega thĩinĩ wa mũbira kana any discipline ya sports rĩrĩa mwatuĩka engage na mathako arĩa mwabanga ta youth nĩ mũkorwo mwĩtuĩka engaged na time so mũtingĩona ndagĩka cia gũthiĩ kunyua ndawa cia kũrebia kunyua njobi tondu already thĩinĩ wa program yanyu na mwĩbangĩte ta timu kana kirabu kuna mathaa marĩa mũthiaga mazoezi so uma mazoezi ukathiĩ ugacoka nyumba na uma rĩngĩ weekend muna mũbira so ndũngĩbata kuona time ya kunyua ndawa nĩ ũndũ wa kũnoga kwĩnigĩria mazoezi arĩa wĩkĩte. Thengiũ mũno ũcio agĩtagwo Mheshimiwa Bosco Gĩcangi nĩ MC ũkwo mbunge-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga agĩtũtarĩria maũndũ makĩgiĩ gũkĩnyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ na kũrĩa magĩkoretwo makĩambĩrĩria tabarĩra itiganĩte ũgĩkĩrikania atĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga gũgĩkoretwo na ikundi iria igĩkoretwo ikĩgererio tabarĩra-inĩ ya Wezesha Kirinyaga kũrĩa magĩkorwo magĩkĩheo mbeca na gũgĩkorwo magĩkĩambĩrĩria ũrĩmi na magĩkorwo magĩkĩonera mbeca na nĩ agĩgĩtwĩra atĩ nĩ magĩkĩonete ũgarũrũku mũnene harĩ ikundi ici iria magĩkoretwo magĩkĩhũra njeki kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga kĩngũcokerie Moro mwena waku wa studio. Haya nĩ ngatho na riboti ya Wainaina kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Mũrũri wa Kameme TV niwe gũkorwo ĩgĩtũithĩranĩria tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini mũthenya wa ũmũthĩ. Tũcemanie thutha wa ndagĩka cigana ũna ĩkĩhanda mũnyugĩ thaa 7 nĩ ũndũ wa mohoro gĩtau. Kameme TV muthegi wa rũrĩrĩ. Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. Krisi ni time ya kusambaza furaha. Hii Christmas, pata deals na offers from Safaricom ili upate furaha ya kupiga stori za mwaka. Sambaza furaha this Christmas na Safaricom. Ngoja, aya, toa blindfold. This is ours? Ni yetu. Now we can start our family hapa vizuri. It's so beautiful. Shule iko karibu, hospital ziko, and we are safe and secure hapa. Username brings you residential plots 20 minutes from Nakuru City with introductory prices of 1,499,000 shillings, all inclusive free site visits on Wednesdays and Saturdays. For more details, SMS Lanet to 20321 or call 0725 000 222.
Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno, ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571, account ũgekĩra Kameme, nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuluto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Mũthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩte gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. If you want to be free and live like a child again, why stress about germs? If you must worry, then worry about winning. Why worry about germs? When you come home, bring tales and stories. Why bringing germs? Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Nĩ ũracaria gĩthomo gĩgũkũhotithia gũthondeka future yaku. Zitech University tukuheaga skills na ũhoti ũkĩrĩte kĩrĩa market ĩrenda. Twina programs ta ICT, media, engineering, education, art, social sciences,